En isio gan co. Smisha Eòsaph Morachu. Sio gyda's coes a haw. San in New Brunswick rúcag mí an a mountain agus san am winchard na ballin na bheán a ham a winchard rúcag maitheth an a ballin na bheán an a Brunswick nua agus maitheth an san a talavinéis go rúcagí. Oh, siog. Agus, Ma bheithir cemaléisgo. siog, de bhed. Agus go dé bachara go hoco a gaelic. Gad mi swm sa gaelic dar a bheith mi a chowaist a bhyrus chwatis an a siasgati. Agus smashin dar a bheith mi an bhí mi a chwyntsin dúine an a Sydney it's in a brin gaelic go am agus a radio program an Mactala na Nielan the Rosemary ní gústean agus bhí isise a brin gaelic smashin ghoinish mi de chudjacin ó chepreste de bheith a chowaiste ac in had a bring an gaelic a haachke san a regerstes an goró agus goró go ma bihinte san na seanúine an chi breist an gaelic a bring. So sin ga mi swim an agus stewi sin va karsten go leabhar an an ellen an nolik agus bhí a dá go ellen an nolik célian agus canám sin na seanúine bhí a tín gan tai far a rámis a fuach ba gaelic achke. Sma sin dar a bhí célian achke bhí sin a gal áin gaelic. Sma sin bheith fiáin goin agus úrsting réinhéin nach bíag sin tachte ma bhíag seansaking gaelic a Eòsaph sma sin hosising lesson in gaelic a gáil a seo an a Dartmouth. Siog. Agus, cibad a choras tú a gaelic a féim so an Jew? So an Jew, well, bí mis Czech gaelic agus good just more now dar a bhés mis a brin gaelic san a class gaelic a bhíag sin. Agus bí mis brin rí Karsten ag a bheith gaelic agus go háirí le ma bheithir chéile. San a gaelic a chaise a tócail agus mar sin bataile a bhí brin gaelic agus chanid mór an dúine be ó háast far a bheith isise fu a camas lehan agus gaelic achgasam. Agus ma bhís gaelic achga go go bhfuil it bóir agus go buring it bring ar a fón. Mar sin bataile a bring gaelic stole a bring gaelic riúmsas mar sin níimi sin ó trip na gas an seachcha. Oh, has it woog. Tap like a mower. Siad a bheith.